Ban ai men sim bar kumjuru ban penmi e kasong jerap she ka kenhuan ile kai jong Ryntih Football Club ka ban lei ai reng she ka lempung ile kai ai li ka ban long ha Bangalore ha ka arpo artering mentau badai ka kenhuan je ka Bhoi United ka lapulong de ka exhibition match lene ka jelia kai perlok ha pedeng ka Ryntih Football Club persha e ka Bhoi United hamadan jong ka RBDSA kur ka lang Bhoirymbong Kajia kur ka long ka bala itanan ha ka ba ka Bhoi United ka lapulim no e ka Ryntih da ar la kawai La Sakiru ikani ka jia kun do ba Jason Saukme Maulong MLA ka Umsning constituency ubra no senyang ru ka song pisa Shaga Ryntih Football Club kumjuru dabat mi lamare ubra no senyang ka song pisa lingba ka party NPP Umroi constituency Nakaliang kinoyalam ka Bhoi United laidon lang uba Bipul Thangkiu kumu chairman uba Eddie G Kharbani secretary nalor kiwe de kinong kitkam ki bakintub uba Ferdinand Kharkamni bar kiwe Namanta pengin support yang ada Ryntih Sports Club kawan leg participate hak aili uli uklay absent ring. Barangget ba kani kan ay kata luksa yang pi balon ni. Ama pidan kata jingmon ma pi thau jai. Pi trishtam piminat yenya pinyo pet usot jo jingmon. Lala kali ha football nakala dai hak do sports. Ba pi pat ba ki balon hamne kali luksa. Inu ki ba i jo sports. Yang na shin nuksa ni kini player makmu kiya chakman parai kubnairu kali Bhoi United namet ba kali Bhoi United nangiru ilang kiyo chakman nandro ni kapi ba nakaposh ka po nin yo kan organize kuli tournament ba bher ang pi kumana jukran kaleng sodom ba habang i organize ni pang isu sapot tan hajo inay naman ang ya chakman